Ia le tua nei fiafi ile alofa mleanga le leo tatu tapa ausili tai mai luto soifua ia malo wole nei fu vanga le fiafi ile to so ino le tatu wa o ngatu spa ia per tatu Bible study o lo fa anga solo ina pe mo tatu tatanoi. Let's pray, guys. Ile fa alor tatu proclaim le tatu fanta no fa le tur matu tama vi ia la wa fio de nei fiafi fa pe no to e ulia mai la fa nau mai matu umala ver nei va le fiafi o matu sauni fa longo ila upu le a fo se vaenga le a e a o mai e te mātou nei a fiafi ia wha piona whai e se suinga yo mātou o langa wha manuia i le wha alongo o lau wha nau wha au i lau upu ai mai se ta malo nei ta ngata o taratara noa ta tala o mātou mata wha le anganga wha i loa me lilo lau a fionga wha sa o loto lau wha nau nei a fiafi ai mai se le ngā lue o loa nganga feta lai oe a o mātou wha alongo le nei a fiafi ta maha o mai oe maha o i mai ma wha tonu mai o mātou tangata ina i o mātou sāwa vali e tusa malo fina ngalo ono le suafa o Yesu Keriso o wole ma vala au tuai nei. Amene ma amene. Hallelujah. Fatalo fatu le pa ia mana maru si tātou watunu o tō umalawa lo fa pēna mafuta mai i lungo le tātou prokalame i ma whangasolo ina fo o tātou wa o onga. Ia fatasi fo i lau te fatalo fatu fo i mo i lātou ia mafuta mai lungo le YouTube. Ia morsi le fia si tātou watunu. Ia e o lo fa pēna pre-record tātou prokalame ia ma he aloa ia no tangoro la ia upload lungo le YouTube mo i lātou lo fa pēna mafuta mai lungo lātou TV. Ia ma a whangaina fo i lātou Smart TV ia ma fai fo ia lato Bible study to telefo inisio lo fa peo ona nisio ainga o lo fa peo na mafuta mai fa nga ina ne fiafi o se taimi mo lato ainga ma le atua ia fa tasi fo ila ma o ina la fiong pa ia le atua mo mori tuai la fa malo ma fa ta lo fa ia te oto tina matama fa fitai mo fa tanga ino le au nanga ia ale fa tau fa nei I tono lo mota mo lo lawa ia te fa peona e fa fonga ia ma e fa longo mai ai ia e ala I le tau fai atu ia nisi fo ia o onga mala fiong pa ia le tu o tam fai lava fa se sao mo le tino ke riso amen fa talo fa to ia te oto u malava lo fa peona mafuta mai longa tatu prokalame ia le ale mo se ava no o te alwatu e lau to to swafa ia te oto sa moa nei aus nei okilani Australia Amerika o nisi so se tafa lava le laulangi o lo fa piona mafuta mai tātou prokalame o te whaatalo whautiate o to o Kevin Uruiva le nei ia la fa piona fa nga solo ina tātou o onga ia pela fo ona masani ai ia I afiafi o solua mastofi o lo fa peono o fa nga solo ina mo o tatara noa ia tātou upu ia ono teiloa o se tasio vaenga pito I sili ona tāua au o se o tutiti a fitu se 4% o lo tātou wola fa aleanganga o lea fa moe o tātou lo whaiva po upu tātou te tau talai o lisi fo I tu ia oe lava ia e alu whailau su enga fa te tau le lau whaiva e teiloa ai le te leo le vaenga o lo tātou wola ia ma mea o loo a fia o tātou soifuanga a e whaitau tuspa ia e mafua o mamai o tātou lau whaiva e po upu tātou tau talai o le ala le nā o le iai o se tātou a onga e ao ona au mai o mafionga pa ia le atua e te ai e po le ale mea o loo tala noa mai ai ma o mai ai lana fionga fume le fionga pa ia le atua o a fionga uma e mailo na nganga e ao ngā ia e o ai e o iai ma whaatonu ai e ai vaenga o lo o mai ma o I mai tātou le fionga pa ia le atua e ao ono tātou whaia ia pe whaatonu mai tātou I le awala e ao no tātou tau tatala ai o lo iai fo I le awala o lo tala nortus pa ia o tātou mafaufau o a mea tātou te mafaufau iai o le mea fo nana I fo tātou o onga tātou te o e tala noa I o tātou mafaufau I mea e ati na e ai o mea ua lelei o mea ua malie ma le ato atoa tātou mafaufau iai lai tala noa ele tus pa ia I le tele o mea lelei e whaatatau le mafaufau e I fo I vaenga o le tātou wola whaaleanganga e whaatatau I la I lo tātou wola masoifua e I fo I o onga e whaatatau le whaatuatua whaafewheona e whaatuatua I le atua e I fo I tele o mata upu ese ai o le tasi le o mata upu ese le tala noa tele I o tuspa ia pe ave I le whaamamafa tuspa ia ona e o whaatasi le whaatuatua malau tau tinonga po o le upu e te tau talai
Ai o te loa foi, o le tasi leo vaenga pito I sili o na fia te le I tātou, o upu tātou te lafo, tātou te le ma fau mua, fato a lafo ia tātou upu, mono tātou leiloa, ua a mata ona whaaleanga ina ilo tātou si o manga, pe ua tātou fausia foi, ia se, I se apo ngā leve, e whaapeo ona toia a fia I tātou, pe no tala noa, a wana I pe tātou le apo ngā leve, foi le valea, e na te fausia le web, ai toe a sai tia ia o ia. Ai a peita to le apo ngā leve poto na te fausia le web ma moe ai, ma mau ai ana me ai, ia ma fia I longa. Ia whaapena la I tātou, auani o tātou tautalaina ni upu, e whaapena toi sai tia ai, peona tā ua tuspa ia foi mai ua mai le ia I tātou, e upu o tātou ngutu le tano ai le whaata o toi ono, foi mai ua loa mai le ia I tātou, po ua toi sai ia I tātou, e upu no tātou tautatala ai. O le fiafira le nei, o te fiatala noa, change your words change your life. Pe o le suia o au upu, o le a suia fo ilo wolanga. E le teimi e telo I tātou, e tau mawhai sui o tātou wolanga, tātou te fiu e tau mawhai se suinga. E sea, o nei le o suia le upu o tātou te tau talai, tātou tau mawhai e tātou te o le lotung, tātou tau mawhai o tātou le lei, ma le atua, e vai o tunga, e sea le mea nga I o tātou wolanga, tātou te fiu e tau mawhai, e sea, o nei le o suia upu tātou te tau talai, le no ta ua tono tu se Jakopo lo tala no fa atusa lau faiva fai mai o lea e pe o le fa amutu o le sol fanua po le ale te le I fe o le tino o le sol fanua e sui uma le direction e anu le sol fanua pe a ona toso le fa amutu fa pe na fo le fa atusa ina le tu spa I o le lau faiva I le foi o le vaa po o fia lava le mea nga ia ile po le ale maa losi fe o matangi ai suia uma le mea e u ia ile vaa pe le liu ia ile vaa e le foi uli foi mai la ia e fa pe na o tātou lau faiva la tano ele tu se iopu a Jakopo foi mai a le ai se tangata e se le upu o le tangata leo wa ato atoa lono winga o la tala no ia te tātou e fai tete o tātou upu pe mafau I upu o lo tātou tala no ai o la fiafira nei awane e tu ua tātou plokalame o no leo le a o tala no le a o walu te tonu nisio vahenga ili mara tātou plokalame wai to o tele nisio I tātou e le o iloa le pule ma le malosi anga o tātou upu po o lātou upu o se malosi anga e mawhai ai ona ia fausia se o langa pe tale peina fo I se o langa. Pe tate ola I fo to a tele nisi o mātua. Lātou te ave whaatau vaaina lātou upu e ave ia lātou whanau. Pe lātou te lafo upu fo I lele whaaula. Pe lātou te lafo upu wha amu ia lātou whanau. Molo lātou I leiloa, o laua lātou wha vai ai I lātou. So, wa tātou I loa na fausia e le atua le lalo langi. O lo o tātou whiola ai. Pe ala I le upu, o le upu na fausia I le atua le tātou wha vai. Tu so wa tātou I loa foila, o le te lei o le ao ngā o upu, words. O le fiafina nei, o le la utala no I mo meo words, upu. Ina a whai suia au upu, pe sui upu I te tautalai, o le a suia a tolo o langa. Le la tātou tanofu, me le tala tu spa ia o le oti, ma le ola, o loo I le pule le lau whaiva ia, o e mana na o iai, lātou te ai I lona fua. O se fua I upu, o te loe au I te amazing verse. Ona fo I o te vai o tui I le fo I upu le, o loo tau mai ai, o loo manuia, o loo I loo lau whaiva. O loo leanga foi, o loo o la lava ia tau. Ele o ele fa pe o la e le atua lo manuia po lo malaya, o la I lo faiva. O la lava o tato mutu le fa aula tanga. Ia atonu e whai atu lo fa pe le stangata, the religious person will think like, leo kako manguia o mai le atua. Yes. E iai polo misi ia ma whaamanuianga le atua, ai le mawhai o nau tātou maua, pe a le whai a tātoua, pe a le play ina le tātou pat, e fo I le tātou vaenga ia, e play, whato a mawhai fo I la ia o na whaamanuia le atua. Right? A fo I le whamatatu spa ia e te obey, o na whaamanuia la ia, a play la lau pat, o na whaamanuia leo le atua. So what's your part?
Right? Ia le la tātou tano e le fiafi nei, wai tō tele nisi wha mai, o manuia le atua, sao. O manuia le atua, ai le wha apea ke iau o ke meki le palasi mo manuia le atua. E le ke, anga wha apea nā, se mangua ka ke manguia lava. Se mangua o ke meki le ima se koe makiwa, le se koe mai o ka ko manguia Papi se le wha apea nā. E le o ke meki lava whamanianga le atua, e iai le pātale tangata e whai, whato a mawhaina, o na ia maua le manuia o le saunia. E fua lava lai lunga ia to, oe mau. O le fiafila nei, o le la tātou tatanua, o tātou laulau whaiva. Po o tātou upu, po o tātou laulau whaiva, o lo o wha leo ino o tātou wha longona, mo tātou manatu uma. E iei manatu I to tonu o tātou mawhauwhau, o tātou laulau whaivala, e pese output, fo ilele po o se whai to toa lea. E whaaleo ina aini manatu o lai to tonu, e peo se screen fo ilele, o lai whaali me le ata ti whangala I kokongo o kako mawhauwhau. E te mawhauwhau, ona e tautala ai lea. O le fiafila nei, wai, o le mea lai to tonu o lo roto. E te tautala ai, tato o le fiongo pa ia le tu, e te tonu o le mātai o e sfuluma le lua. Au whaitau o tunga ia, whetalainga Iesu for mai, pick up from verse 34 for mai, whanau a ngata whi a ie, o tou o loo leanga, e mawhaia whape whiaono o tou upu le lei, a wā o le tele o mea I le loto, e tautala mai ai le ngutu. The abundance of the heart, the mouth speak. O le mea tumu ai lo loto, o le mea le tautala ai, ia lo ngutu. Whetalainga nai e sufa mai na ia, ua au mai mea le lei e le tangata ami o le lei, I mea le lei ua teu I lona loto. O le tangata ami o le anga foi, ua au mai mea le anga I mea le anga, ua teu I lona loto. Fo mai la ia, a o te whai atu ia te outou, o upu whaatau wa a umai whai e tangata, la tau te tala atu wai, ia le tala I le aso le whaamasinonga. Amen. Fa mai le whiong pa ia le atua, o le me tumu ai le loto, ia po o le mawhauwhau, your mind, o le me tumu ai, e tau tala ilo ngutu, e te whiua tau fiofi, e tau tala ia, ai se ona fo o le mea leito tonu. O lea la tātou tatana noa, o tātou upu. E te punga mai I tonu o tātou mawhauwhaunga, po o tonu o tātou roto, o ina e punga mai ai upu e tātou te tautalai, o upu o tātou tautalai, e pei o le ata ti whanga o loo whailoa mai mea li lilo o loo I tonu o tātou mawhauwhau. Right? O te tonu foi, o tātou upu, e filifilia le tupu o loo oli, I tonu o loo roto, pele ai foi. A whai o lou roto, o lai fia oli. E fua foi la lou oli au upu te tautala ai, e tautala I upu e mawhai ona e oli ai. Whai fua ona e tautala I upu e te le oli ai. Le la tātou tano le whiawhi nei wa o tātou upu foi, e whai mawha lave a tātou tatalo, e a fia I foi o tātou rumanai. O lea, e te tau wai so o se tangata, ona avela na whaataua I upu o loo tautalai I aso whai soo. Au tui whai atu se vāinga tāua lea. E ta tauai I soo se tangata, ona avela na whaataua I upu o loo tautalai I aso whai soo. A whai e se tangata e le o fia I le tūlanga o laua iai lona o langa, ma lona si o manga I le teimile nei. Ta tauna e toi fo e toi review upu yana e tautalai po a upu na e tautalai ta tauna e toi alva ai po o a launga ngana o a upu na e tautalai pe a fai o naua sai tia o I tono si o manga e iai fuafuanga ma polo kalami ale atua pēno ta ua ma leola manui o le tangata le whanau ale atua ai le ma fai o na tupu e au noa ma le tātou pitola au pe au noa ma le tātou pāte play. Le la tātou tano le nea fiafi, o lo tātou whai pā anga ma le atua I le nei o langa. O le tātou sa vali ma le atua I le o langa le nei. O le mea le mo o mia ai lo tātou usi ta ilana upu, ma whai la tātou pitola au. Ono fu maritala tu spa o le a lava le me te fusifusia I le lalo langi, e fusifusia I le langi. O le a fo I le me te tāla e a mata o matu I le lalo langi.
E mua fai o matala Yesu a o tau uina u lumo tangata o te tau uina foi o tau lumo lo tama. E mua oi fato a fai le Yesu. It's not the other way round. Ele fa pe tau Yesu lumo o fato a tau ele oi no. E mua tau e oi le suafo Yesu i lumo tangata fato a tau foi la ia Yesu lo suafo i lumo tama mana angeru. Amen. So e taua la. So la fiafi nei vaenga mua le a utala no ai. The impact of words. Po le afianga o upu. O le afianga o upu. E ai lo tatonunga o te loa fo e te agree i le taimi le nei. I to tonu le tala whaasoro pito le lalo langi. E le ai se taimi i to tonu o le larolangi nei, na pito i sili o na tele atu ia ni tusinga, mani message, mani fe au tusia, mani upu, mani whaasala launga. Le aise taimi pito i sili atu o na tele ni fe au mani upu ua whaapeon fe la foa ia i lungo le vani monimo, ia malungo le ea, nei lo le taimi le nei. And I also believe, or I agree, lau tala lea, ona foi, iso esu enga, wapito isili na to te leo tangato, whaia lato Facebook, whaia lato, the social media. O tele tangata whaia lato post, whaia lato video, lato live, wa tele atu upu matala ma whaasala launga, wa whaapea ona available now than ever. I le taimi fo ile nei, ona i lau, na mai moanga tato umalava, o se, wa whao ngā le la fo le Facebook o se a upenga. It's like a weapon. Bulea lava e pe o Facebook lava le te lo e au ile nei taimi. E mo tātou tangata Samoa. Wa whao ngā ina tele has a weapon. E wha apeo no so wha ia i leisi tangata ma whai ai wha leanga lea ma lea e whai fo i tala wa lava ni tala o post o tu ilunga. Tono e nisi e whai fo i lato wha soa manatu le lei o manatu leanga. To tele nisi e lafo lato tala. Molo lato ilo o lau already in the air. O lau iei tala lunga Facebook. Someone will listen to it. O la fo ila we ile afianga o la to tala la fai. Mo lo la to le iloa e ia afianga. Te lor te le o le afianga la utango e vatu i tu ne e lua. O te le au i se tu i au o le utemana o te steli tu le. Ala au mai e fai fa te ta inga au va ai nei i fi no nga fa poro kiki le teimi le nei. Mo vai tunga ia o mai le si tu au mai le si tu. Ai ono au e a foi e fai le I fai media o te i fai kau i comments tangata o te vai atunga wa e comments tangata fo i lele wa mana o te i tu low lava tangata fato ase furu iwa tau sanga lua se furu wa matana wa itunga wa comment i fai lalo fasioti pai mala fai fai mele i tu a lea fai mele tala a lea o comment mai e tangata mana o fasioti le si tu upu wa fe la foa i lungo le social media le taimi le nei. E peo wa mafua mai ono o upu, ono o finaunga. E mafua mai o words. E mafua ono o le tala na fai e lea, le tala na fai e lea. Wa mafua ai ono tupu le fei tangai. Peo lo te tala noi le impact of words po o afianga o upu. E se la le taua. Tāua i o upu tātou te tautalai. E pēna o se whātaita inga lai titi lava o lo te watua. E mawhai o nā ruatu se isi si o i lunga ala i ana upu. Po le a lava lo whaanoa e latu se isi i whai atu se compliment atu o i se mele lei. Ia pai whaapea tu mana i lo o funa e whai. E se lo au le lei lau pea. E le whaapea o le a e mo se vi inga. Pa it makes you happy. E peo se tala fo i lele e vatu e wha fia inai oi. E alu atu nel tangata o lai po le alava na maanga i o lo ofu ai wha mai sori. Maanga i o lo ofu ai pe kaulai kiki ke isi alo ofu au e la po. Pe ngai kau pā me lo ofu ali iso lele iso. E pe e vatu se tala fo i le wha no ai oi. Ia pe se tala fo i lele tala fia ngai mo oi. Ia ona tu e wha no i fo i la ia. It's all from words o upu. E mai uma mai lava i lungo upu. O le vaenga lona lua. We eat our words. Tātou te ai i upu tātou o afu o tātou mutu.
ia a tonu e pei e fōlinga e le moni lea tala i le tū ma le anga i le tātou wola no no fuai le o langa le nei whea kungi si wanga ka ola mea fo mai si olo ai upu ia excuse me ai o le winga o le whetalainga le ala afoi le afiongo pa ia le atua o upu tātou te tau talai tātou te ai le lala ualu e ili lola le vaenga na ona pia na ona o pa i le a foi i lona tumu foi le ai ka ko kele i o i tonu ai ese le tau ona le matongo fia ia pe a sa o le whaonga ina o upu tātou te whaonga ina po upu tātou te tau talai o tō wa ai le teimi nei le suinga o upu o sui o tanga fita ngata whela fo ai upu tu sai e saula ka avale manga ia le si ainga ai saula si kamukiki foi mai e le mai lea e le mai le ka avale ai foi mai e kala mai ar ka avale pai mala fai ia po le ala e pi amana ia se me fai fo mai wicked e pi fo mai wicked means evil ia ai tu sai pi manga is ka avale ko fa longo wise man wicked ia pe mai sick man you sick e pe mai e mai po le alava le e pe o felafo o fa o nga e tangata ia upu negative e su ye se me positive ia na te lo e pe o fa pe nga ia slang mo lo lato le lo e ta wa upu le la tato wo to le fia file nei ma tato tata no ona e fa mele tala tu spa ia e ona e ma fau ai te le itau tala for mai e fa ai te ia upu which mean for mai for tala tu spa ia for mai ia e pui e pui se me lo no winga e ta wa right la mi ala na pui tu pe le bank la mi ala ku skula aki ona o le mea lai to tonu le bank e ta wa me na ala na pui me fo na fa tala tu spa ia pui lo faiva ma lo loto e pui me ia se ona o me tupunga mai e ta wa e tupunga mai le o langa nei fo mai o taua ma fe vai inga mai fea mai le loto fo mai o le ota ma le ola o fea sa wai e sau le lau faiva no wonder why the Bible says se pui me ia lua o le loto ma lea lau faiva se ona e taua e pui ala e ma fuona e pui ia e te tau fia me sau mai ai po o me au mai ai fafo le la tatu o fata oto fata otolo na mata upu es fulma lima amen hallelujah fata oto es fulma lima o le la utango e vali atu se ata fo mai ole fo upu lua tolu fo mai o lo o iai le fia i le tangata i le tali atu alona ngutu ma le upu yo na aso ua tatau ai e le lei na wā lea for my a man has joy by the answer of his mouth, and a word spoken in due season, how good it is. O lai tala noa mai ia le vaenga leo le tuspa ia. Ile la fo se me tupu. Ai e alu watu ma le tala fea ngai le lei. A vatu le fautuanga po le upo le ola i le taimi tala fea ngai. O laua mai le tangata, laua makua i mai ia o lala aoti. Ai e alu watu roma le upu ale atua, le upu tala fea ngai le lei. Foi mai o ona faa lava ua tatou malolo ai. For mai la yo tala tuspa ia, the spirit of a man will sustain a man. O leua e alu watu ma le upu o le ola, le upu tala fea ngai le lei. O le upu le nā, e toe faa malo si al tangata lea. O ai lava le tangata ua mai, e koe tupulo na faa tua. For mai le tala tuspa ia, e ui lava ina mamango wa o le la au. Ai o le vai o le ola, o le manongi o le vai, e toe tupu i foailo na tā tupu fou. Right? For mai ole a lava le la auto afa ua mamango na. Ai ole manongi o le vai. E koe ola i fua alonga la. Koe ola i fua ilunga lea. Le faa moe ola. Faa pēnā foi. Po le a lava le tangata o le a tu ure tunga mau. Ai ole upu o le ola. E te aluatu fai ai. Ia e talia Yesua e vea mali ima faa ola. O le manuia o le atua. E toe a. E toe faa tupuina ele oli ma le ola i tutonu o le tangata. Fua, e mawhai o na tātou whaatupuina le oli, mai I upu o tātou ngutu, e mawhai fo o na whaanoa noa I tātou
Io pe ono fai atu le sasio fa te inga e ma fai ono mai tangata ia CEO i lunga ia ma vatu ni tala fo ile te fia hai ia e pe ora i fo ilo tangata ia ma fai fo ona fai atu ni tangata ia fo ia ni tala e fa no ia pe o fa nau e lo tato nunga inisio tele o fa nau o le tele o taimi pe ono fai atu I know been working with young people for years tele inisio tu pulanga tala vou. One of the problems to tonu lato ainga o upu fo i talafo lato matua. Ainga sa moa. O upu fo i talafo ai se i tu lo mea moni lavan me lo tano tuai. E ile sita ma. E ile sita ma. Tonu au fai tuar tala le to tele tonu ai tonu le foi mai mo mai le uso le ama sa ia la force upu o te lo ai longa la force matu ina tama fai lo na fa fine yo lo tu nasi tu lo yo lo tu na va vai lo ulu ile nei fisi tu lo lungolo naita how can you say that la foa la va tu se ta utinonga le power of your words it is just your aso le ainga lava le no feito I'm really careful if I'm tala lea ai ela no fa matala ina ona o lo mana o ya te o ia fa sa o lo tu mai o au te la foni upu e se tasio ainga o le winga lava le o te mau le ainga sa vala au lia ma o mal mato ainga mato te o ai i mato lo mano no fo fa ta sila lo mato ta no fo i male uso ia ia yo mai ala le inga no fo mai o maluma yo mai misa mai o maluma misa la le si la misa foi lele ia wai o ngari o mai pe e fi na fo lele ai o le winga la utala o le na tu o ta male inga le o le tau tala i ufa morunga lu fa morunga sa ia le mena tupu o le mena tupu o le sai ai se tasio o fa moi se mena tupu nei New Zealand sai le mea o events no tupu nei New Zealand sa fa apela na mana na o ia le fa na o le ngali ile o iai na o la ta miti failo la tu tama ai failo la tu tama le ai no foi le fale ai te water miti to e failo la tu tina ia o ia ile mele te wo lo muli fo le uso le le la fa matala me ma o le pole fo me wa te ile o fo le pole wa tango ia lo to wa fa tanga la fa na we o lana tala le o le tala le te malo na fai no to o lana tala na fai no to right in front of me ma ma to ainga la fa le tala fo mai o la tala na fai lo to o te fasio tia oe pe tupu mai se me ta meti la ile pole nei tala le lo la fo no to me o te fasio tia oe pe tupu mai se mea i tamiti i to tonu le fale o le ainga i tate fa alongo o upu fa sausid e la fo taimi uma tala le tamana fai o tamiti fo e mai tamiti ai afo ai so al pasile tamiti moti la vala tadi la vala tamalo le ma tu tano o inalo e o mai le po le na matu tano ai o la lava e tua ia ele tamalolo no to olua ile oti o lo natali fo mai anga ele kuria kameki ele oti o le lava buto e misa yo maluma fo ile ia o no ave lola ia yo la no fai lola ia fa tu vai me mo ele ioti ia lo watali o no o le upa tuspa ia e te ai fu o lo mutu o upuna e tau tala ai faina e te tautala i leoti i aso umolo wola e te ai foi e te ino ai foi awala e te tua ia i le fafine tua i oi upo le te tautala ai ono le upo tu spaia e le o se upo se tangata it's a word of God ia umana matu tano whaftai i lea tua whaasa o loto i nai ia ma walalo fo i tama ia walua e watangi ma whaato ese i lona to o lua lea whato a malama nei o fua lava o na lau mutu. Amen. How many of you know the Bible says the truth will set us free? O le upu moni e whaasa o loto ina i tātou pe o le upu le tano ma tuspa ia a word le upu e tala whea ngai ma le taimi. E le wha apea e afo ino le mea nai rai nama whai mai a tātou ma fau i a tātou upu. Aua te avese upu e le tala whea ngai ma se taimi. Le wha matala tuspa ia aua te tali atu i le vale. Lono winga. Aua te la fua se upu i le taimi le nai i le vale.
Ai sea, foi mai aua te tali atu le vale no no winga a o tangata mafau au e te tali. Ta ofi a upu. O le ta ua i o upu. Ona a tatou sta tai nei mea lai foi me tala tu spa ia. E mawhai ona foi ina lo tatou wola. Amen. Our words are not forced on us. O tatou upu ele o fosina ia te ia ino ilungo tatou pe fosia tatou upu e fai. They formulate in our thoughts and then we speak them. O lai o mea lai tatou te mafau ai. Le mafu ina tatou tau talai. O mea lai o tatou mafau. E mawhai o nā o ina i tātou i mea tātou te mawhau iai. Sui o tātou mawhau, e sui foi upu tātou te tau talai. Wa o le mea ne nai alai ona sau i fafo, ono o le mea lai le loto. Right? The Bible says the abundance of the heart, the mouth speak. Po le a lava a whai e se tu lo e fasi o ti tangata to tono le loto. E sau foi upu i fafo e fasi o tangata. A whai le lei mea lei tu tono le loto. Whamele tala Yesu, e sau foi e mai le tangata lei mea le lei. A iai foi tangata, e thiu e tau whai mai tala le lei, e kasi alau wa ai e le anga. Mea nana nufo me tala Yesu, o outou o wha ngau a ngata whi ai. Wha awhewhea na au mai e le la au le lei, mea mai le la au le anga. Wha whea na fua ma la au le lei la au le anga. Mea nau wha inoa Yesu o le ngata. Tangata wha pena, tangata o lai le anga mea lai loto, a lai tau mawhai e tau tala mai le lei. E thiu e whai, o lai wha angutungutu lua. Mea lana e tahu, e whamelu tala tu spa ia o le nei le au soe, o te ai o yatu outou, ono le alofa muti vale o le atua, ia outou tu ina atu outou tino i le atua o le tau langa e ola, male pa ia male malia o le mea lea e tatau ai, ono outou whai e whamela ia. Au a foito te a mio whaatasi mare nei lalolangi, ai peitai ia li liwina i le toi fuata ino outou roto. E li liu a toa lava tātou, i le toi sui o tātou mawhauwhau, sui le mea tātou te mawhauwhau ai, o na sui fo i leo upu tātou te tau talai. E ese le tāua, e te tau le whaatali se sau e tau tala atu le ola i lunga ia te oe. No, o ina sui leo mawhauwhau, e sui le upu e te tau talai, e te maua i lava le ola i te tonu ia te oe. Whamei te ai i fua o lau mutu. Amen. Fatu ia to o le tele i o tautinonga. Ola ia ma tautinonga e whaatau le mataha upule nei. I know story after stories. E mawhaino o tala tu ia te autou. Le moni mar wha maoni o le upu o le atua. Whai mai o le upu e te tautalai e te ai ai. O lona winga. O le vaenga pito i siri leo te fia pa i le me. Wai mawhaino whaapea mai ia. Tātou fo i lele i lo tātou wola. Me ia ele work le ngā mea. Yes. E ia le mana ia tātou upu. E si tasio whaata i ta inga. E si tasio whaife au o la sa launga. Launga la whaife au le mata upu lea. Launga la whaife au whaatau le ola ma le oti. O lo i le pule lau lau whaifa. E ia le mana ia upu. E ila le siri inga ngā sa ngofo i kongo le lo. Tu lo. O leo, la unga mar whawhi au. Ai si i le limor ko mahalo i runga. Ia, tu si ma limor whawhi au po e se me se, ai whamai le tala ala utamana whawhi au mai. Mai, o te le agree le, i lau la unga, whamai e le mana ia upu. Whamai o te ai, e le mana ia upu o tau talai. Ia wai, e mawhaina o whai aku, good luck. Have a good day. O te le fia ai, ia pe, pe fa pe o amanu yelo waso ye I fo te me foi me le tangata ia te au le good luck ele fa pe o le alaki ai le mai na fa te inga o no winga ele se mana ia op for me lo matala fe au sit down you stupid fool o le tala le fe au na fai ai sit down you stupid fool I kalo mala kamale I kalo kamale le tala fe au ia te tu lo vale lo I le fe au ino wala lau vale la il au o le lau to foi tiro mele kale sia atu val au tule si ia tule limole o foi au foi atu fa malia atu ia te oi fa maolano fa to ese atu foi ai na mafua no o foi atu wa ana o foi atu al te milena o foi atu ai te milena o solo molo wita ai se ale mea nala ina eita mafua na eita ono o le malusi anga o upuna la fu atu o le malo si angala le na ua mafu ai ona ea
ona oso lo wita ma e laulo vale. Which mean there is a power in words. O le foi wa ofa alalo lalo atu, o le nā foi la ua e calm down. Why? O la ua wha amalia ina o ia upu e te whai atu. Ai sea, ona foi o le mana o a upu, po o le pule, po o le malusi anga o upu e te whai atu ai. A ono o tali atu ilo wita. Ua, wosolo wita, ai sea, o le mana o upu e tau tala tui po lona malusi anga. Ai a o foi no oua, no o tala noa le mu atu, o nā foi ua e sau ilalo. O le tali le nā o lau fisili. E peye le ano i tangata. But that's the truth. O nei ina tala no atu le tangata ia te oe i se ino sau le se kala maurunga tali mai lona ita. E oso lau ita. Ai se a, ona o le malosi anga o le upu langa whai mai. Bera la nga sau o le upu ai ngai. E le ku mama inga fo e ngai ngu men. O ngai inga e le ku mama inga kala nga ku whai mai ai. O kou i loro ka ma o pai mala whai. O lo ka ma yaso la valus fusu anga. Le ai mas fusu anga malo. Ua ele tātou nātou rana. Molo tātou leiloa. E māfua ona whioso oso whai ia matupula ngona. O malosi anga o upu words. Ai aho o nei na sau sisi au maini upu a ti nae. Oka. Ese le mānei e le whaalongo o le upu au mai tala whea ngai le taimi. Whata oto sifurma lima le ta whaupu e lua tonu. Al whaupu e wha. Whaupu e wha. O le laulau whaiva. E mālolo ai. O le la au o le ola lea. O le laulau whaiva wha pio pio. E momomo ai le loto. Amen. Foi mai o le laulau whaiva e mālolo ai o le la au o le ola lea. O le la au o le ola lea. Le laulau whaiva e mālolo ai. Tātou tanoe steimi e se le tāua. O lea awaru tanoe le vaenga pito i sili. Ona se vaenga pito i sili le tāua. I tuar whata oto e sfulma le lua. Foi mai le foi upu e. E sfulma le wha. Foi upu sfulma le wha. O le vaenga mua. Tio tu ai ku pesa o le fata o tu sfuma lua le sul kod foi pue e fa foi mai o le ava amio le lei. No, that's not the one. Verse 14. E ma ona le tangata I mea le lei ai le fua o lona ngutu. E taui atu foi I le tangata o mea na whaia e ona lima. O le vaenga mua le whai mai. E ma ona le tangata I mea le lei ai le fua o lona ngutu. Le na whai mai le tala le tuspa ia e au mai e le tangata mea le lei I mea le lei wa teu e lona loto. Wa au mai fo I le tangata mea leanga I mea tangata leanga mea leanga na teu I lona loto. O mea lai teu tono le loto, e au mai fafo le tangata I lona ngutu whamela ia, e ma ona le tangata I mea le lei, ai le fua o lona ngutu, e le o fua o ngutu o isi tangata. O fua lava o tātou ngutu, e toea, whaatu muina ai o tātou tangata. Whamela I o whata o te sfurma tolu whai upu e lua whai mai, e ai le tangata I mea le lei, ai le fua o lona ngutu. Fo mai e te ai I mea le lei I fua o lo ngutu. O lana winga. Pe o e mafuna o ta ona au mai vaenga lea. Ona a whai mai le tusipa ia tātou te a ai pe ma ono o tātou tangata I fua o tātou lo ngutu. Whai mai fo ila I o le whata o te sfurma le valu lua se fulu. Ma lua tasi whai mai o le fua o le ngutu o tangata e ma ona ilo na manava. E ma ona oie I mea e tupu mai I lona lau ngutu. O le oti ma le ola, o lo I le pule le laulau whaiva, o e mana na o iai, la tau te a ai I lona fua. Amen. O le matua I manino le leile tu sipa ia, whai mai o fua o tātou lau ngutu, e ma ona I o tātou manava. Faith comes by hearing. O le mea lea, e ma fua ai ona, e tatau ona fili a tātou upu, pei ona fili o tātou mea ai. A whai e ma ono o tātou manawa I mea ai tātou te ai, tātou te filia mea ai tātou te ai. How many of you know e te le fia ai se mea ai wa expire? E te le o e afoi. E te le o ai
guys, I'll put the Bible on the screen. Yeah. So, yeah, now what to, sorry guys, no, what to do for Pia Iko, whatever, I longer kako app. Amen. For me to tell her to fight tato te ai I fu o tato ma ona o tato manava lona winga. Fili lale mea e tato te ai. Pe fili a tato upu. Ile o langane ni tato te olai. A whaio oe, mo whaate ta inga, ile a whaia ise e fiola so I fua malolo ina lelei. E fili ta tau mea ai lato te tau mawhai. Wa wha maonia, ia ole suka, ia ole ototo mawalunga, ole nunu, ia ole mai fatu, ia maretele lavo nisio ngase, e mafua mai ono mea ai tatou te ai. O mea ai tatou te ai, o lea afia i o tatou tino. O lea lai tala noa le tu spa ia fo mai la afeite manao. E tau sami fo ila afeite fia soi fua marolo ina. E fili mea ai te ai. Ia mo to tele nisio I latou o na manao e lusio latou paunga o la fo I wo fili I latou I mea ai latou te ai. E se tasio fo to fili to no la maftanga one of a blessing sa fa piona ona tomo fai lana diet e le to ai mo me ai fo pakeka kapsa mo me pakeka o me ai tau fo me talo me ai fu I masua yo I falawa o la lo tau mafai tau fia lon tau lana tau mafai me ai wa fili o ia o le me la tupu man wo vai ke le lava suinga like man wo matua I pa lava sui le tino fo like she's look healthy o le winga la tala ida le aso na matu to o I naile sa matu wori perka king ia la matu te ai fo le ai ke I wo vaku le chips vaku le chips fo le matu la o le wo leva ele I toi over a year I think ele toi I love se chips ina wa toi tango toi ai le chips vai ko wa mu mai mata fo ele pewa te mai ele tino lona ia fo le te me toi ai me ai ai sia pewa ko ai ku me ai wa le o toi tala fe ngai molona tino sia wa te umi se taimi na te le o toi ai pena toi tau mafaina ai wa fili o ia molona so I fu malolo inga la matua I soifua malolo ina lava ai pe wa toi ai tu me ai wa fo o la wa amata ona te mai ona tino fo ilele wa le o toi pa le ni mona tino o le fe aulo te fia vatua I e pe fa pe na fo ila o tato wanganga mana tu fo fe tala nga Yesu fa me le tala Yesu ele na o me ai e o lai se tangata o upu uma tu lei mai fo fonga o le tua e yai le me fa fanga ile tino me ai e iei fo I lea, le me fafanga I lea nganga, o lea, o upu e tu lei mai le fafonga o lea tua. Foi mai le salamu e luas fulu tolu, luas fulu tasi foi upu e luas fulu tolu, foi mai, o le ua leo I lona ngutu ma lona laulau faiva, e tausi o ia te ia ai pua ngā. Amen. Foi mai fai e te leo I lo ngutu, ma laulau faiva, e tausi o ia I puapuanga, wa e tausia o e maia, puapuanga. Pe e leo ilo, wase va ai le ke leo le mea lau fai vai fai. Pa wala tato me fai, pui upu tato te tau talai, ona leo ai leo tato, pe pui ai tato mai puapuanga o leo langa. Just what God au tang. I tonu ram ta upus fulmar tolu, I believe, I le tonu ta oto. Let's go there if I find a verse that I'm looking for. For my verse 3. For my olena te leo I lona ngutu e tausia e ia lona nganga a ole fa amanga ona lau ngutu e ia te ia le malaya. I'll read that again. Olena te leo I lona ngutu e tausia e ia lona nganga. A o le whaamanga o na laungutu e ia te ia le malaya. Whaafewheo na e leo I laungutu. Whamai, a e leo ina laungutu o laua e tausia lo wanganga.
A whai o le te tau mawhai e tau sia lo wanganga peo no whaitu. Matala tu spa ia e maa ona le tangata I upu o lona ngutu. Upu e tātou te tau talai e o yo tātou loto. O le mea na, o tu so, the more you speak, the more you feeding yourself. Whamatala tu spa ia, faith comes by hearing. Pau ane o le teimi o le te whaalongo I le upu na o le teimi le nei. Teimi nei le te whaalongo longo ai, o leo te tala noa atunga. Ai ole hiva se 4% o le aso o e polo taimi. O nā lava te tau tala o ia. O nā foi laia, o nā lava o le teimi te tau tala ai, o nā lava e whaalongo I o talinga, ma toi o I fwai au upu I lau loto. Ma toi whawhanga ia oe. Ona foi le upa tu spa ia fa mai e tupu le whaatu o tua I le taulongo. Faith comes by hearing. E nā o le tasi pasene o lo waso le te whaalongo I le whailaunga pe te whaalongo I upu whaamalosi, ai o le taimi atoa lava, na o oe lava nai te tautala, na fo e te langona oe upu, ma toi o fwale upu tono lo roto, ma e to ina ya, ma toi tumbo ya oe. Mea na ela ina foi mai le tala tu spa ia, foi mai ya. Fa mai le tala tu spa ia, ye e pui pui I le lau whaiva. Think before you speak, asea. Ono lai te whawhanga ina lo tangata. Lai fa mai le tala, pepe ono whai atu. A whai e te fia soifua malolo ina whaalea nganga. Sui upu e te tautala ai, change le diet. Sui upu e te tautala ai. Sui lau tau tinonga. A sui lau tau tinonga, pe sui te upu te tautala ai, o la foi lau wa sui le me te whawhanga ina ai lau tangata nei totonu. A whai e te tautala I le to I lalo, e te tautala I mai, e te tautala I le mativa. Let me tell you something. O lo ma fau, pau lava nao le me te maua. Asea, ona foi o lai te whaalongo ia every day. O ia, ka ika ngi ka kere ma whaia, ia o lo valea ia. O lai lava e te tautala te tau whaatau vaina oi. Ona o au upu lava nai te tautala ai, o nā lava o toi o I o talinga, ma toi o I foi lau loto. Fo mai lor tala and then e sili atu ona e tali tonu I upu e te tautala ai. Na ilo o upu e whai atu I stangata. Right? E sili atu ona e tali tonu I upu e whai atu ai, e sili atu ona e tali tonu I au upu about yourself, na ilo o se upu se stangata. Whaatata inga. A whai nei mulewa e ofua, mai se ofu fo ilele, sea e ofua ona e te le fia I ai. Whaatata inga. Sea e ofua nga ofua e kere fia ai, ai te uro fitau I mastangata. Whai atu, mana ia I olo ofu. E te whai mai, that's nice. E tu sa lau walu tangata na, a lau e whai mai, he just saying because want to be nice. But really, le auleanga I o le ofu, ke auleanga I ngi ofu. E sidi atu na e tali tonu I lau tala na about because o lau wa ai ate oi. E te le suti le ofu le na. Na I lo lea, the compliments na watu le stangata. E te le atu upo tātou te whaia we speak over ourselves. Tātou te tali tonu e a tātou. A lot of time, e otu tangata whaamalo si atu ate oi. And you say like, man, makua ele malama, you have no idea about me. You know, I am this person. O a o te whaapea. Ona la o au tala, the Bible says, wa mai leia o e au upu. Wa saisaina o e au upu. Tu so laua, wa vai tangata ai saisai. Te tu lo le tangata woti fo le pe o la salo. Ina wa sau fafu matunga ma o la saisai. E sau o la ea. E le mawhai ona tango ona I e tatala ia. E pe fa pe nale wingo le mero tano tuai. Le saisaino o e au upu. Wa mai leia o e au upu. Wa le oto ia se au wala te sau ai. O la lai fai mai, e o ia Yesu pe laku Yesu I to tonu o lau potu like moe a laku Yesu fa ali atu se vision fo I lele sau kakalo, e le mawhai ana sui lo o langa. No. Se ilonga lave sui au upu, it's the way God create us. O le au wala na fai I tātou e le atua. E le mawhai nga special o e la sau I le atua, sui se au wale sui lo o langa, a oiska ngaka e a foi. E whaapea, no. Tu sa umale au wala tātou te ngā lue. Wa umana au mai e lea tua le au wala. Tātou te whiola I leo langa le nei. Amen. O tātou wa ngangala, I really recommend you e te alu e te whaalongolongo e tātou Bible study, the growing up spiritual, pe whaafewhena whawhanga lo wa nganga.
le afo ai o leu tala no le afi nei fa mele tala tu spa ia te ma ona ia upu lona winga sui upu te tau talai sui upu te tau talai lona winga wa sui fo ila diet spiritual o lawa sui ia le afo ino le mea ia lau tau maftanga fa aleanganga ia wanga le pauang yo le kura le ki fa longa ka ko pai postari ar te mi ato lava o la lava ia ila we conversation lona winga o se vaenga pito I sili lea ona tahua ta tau fo ona ono tato I loa vaenga lona lua na le no fita noa ia leo wa fai loa mai le fionga le tua upu o tato mutu e ma ona yo tato manava e mana o la fanga lo wanga I totonu e ma fai ona e fanga ina I le e fili oi fai e te mana o e fanga le tangata na I totonu I le oti tau tala pia la o I le oti ia wai le sim fenta o fia o wa metal tu spa ia ele ma fai ona faala taina se sile laulo faiva ele ma fai lana tau fia upu tau talai oi fai la te mana o fanga lo tangata ile oti tala noa pea la oi o ke le ma fai o le mai ana mako ainga ia to tele ni se fai mai koi o fiu ka o fila ai ona fo na te fai mai te fiu ta o fi o le mea fo la nai ala ona ele ma fai because o lawa e believe. That's why you receive. O le believe and receive e ofa atasi lava peo se masanga. O le taimi lava te tali tonu I se tala o lawa e faya. E tupu, ai sea, ona because o le principle. O le believe and receive. O le mea te tali tonu ai e te maua. E tali tonu ai I le tala le nai te le mawhaya. E te le mawhaya, e te maua fo I la le tali te le mawhaya. Ona e fai mai lea, ya mako, you see, o fai aku fai o ke le mawhaya. Yes, because we e mai ai. Because you say so. That's why wala ona e le mawhaya. Ai o le upo tu spa ia, e te ma ona I upu a lo mutu, e te ai upu a lo mutu, lona winga, sui laua. Sui lau diet be sui upu te tau talai ina ia mawhai ona sui le mea te whawhanga ina I lo tangata. Whaataita inga mo I lato o e fia ola soi fua malolo ina lau amata na whai lato diets la ko lau weekends mane vegetarian ma lau vaenga fo I lele ia wato tele nisi o lai vegetarians fo I lele o lai aia na me fuala au mo lato soi fua malolo ina o au lai le isa o diets onga ole povi leo te aia por steak le kerengo waru ai e vegetarian Olai ai olai ai anga mo meu vau de povio ke o la ke vegetarian now ya o mena lo tano to ya to pule o pole alea o lo e mo mai le melo tano to ai suile upu te tau talai tau talai te mafia o le e ini so confession ai to ta silva nga le ai fa o mai na tatu proclame le fia fi nei oi o mana tua I le aso na mata me mato ainga we watch a documentary we love maka documentary for I whatatau I mo meo le natura it's really nice to learn those stuff ai nasa so mata o le documentary whatatau I le tangata I tono Asia over 600 pounds so ono se lau pauna le mamafor tangata lea O le mea na tupu no tangata I whai documentary no fo I le tau mawhai e so ani pa o le mea pito I sili ona interesting ia te au e pau lava le mea na o atu tangata ua maua le fo mai no o tangata I whai documentary o su e le fo mai e maua mai Amerika le fo mai e mawhai ona whai le tau tonga e a fo I mole e mawhai ona lusi paunga ai o le a fo o le a ia inga la o le tau tonga e le mawhai ona whai le tau tonga se I longa pa mai pauna I lalo I le I think lose 200 pounds lua se lau paunga e mawhai ona sui na whaato mawhai la I ona whai le tau tonga mata I o ka kurikuringa fu le whaisi kelo episode o le mea o tupu wa umana ta pena le ticket ta penga le le vaalele lua tau sanga o ta pena Asi atu lau whai documentary 6 months later po ua tāpena o tunga. O la lava e kei na le weights. O lona mafua anga. E le o nau ia fo. E sui le mea ai. O la lava mana o e ai mea ai e masani o atu rola I o tangata I atu whai vai. Le suia lau mea ai. E le mawhai ona lusi o paunga ave oi. Le lau i mea ai e vatu tala whia ngai mo oi.
Oma toi pu me lesi episode o la fu o toi atu o la lava e gain the weight e le o suia lava le mea ai. Ole the sad news is toi fa sa mai wo ele I mawhai ona whaatau no uina le taotonga. Ia, sa oti lava, sa oti si episode o lau oti pe ia o se whamakala ki wha. But I really want to give le fe au tā ua le tonu I, na mafua o na oti. O lau ai o uma lava le fisosoani, wa uma na totongi lea, ia le pili le afo le vaalele, uma na maua le fo mai, iai tangata totongi le fo mai, iai sponsors ma mea uma lava. Tasi lava le mea na mana na o tangata nei, ia sui lana mea ai. Ina ia mawhai o na meet le criterias le mana o ai. Ai oia, na te le I mawhai o na tā ofi lana ai. Na I oe lava no, ti ma le whaatanu ina. Misi lava noa. I think on a point lo tam whai avatu I le tala lea. O sea, o onga le mo I tātou. A tonu o nā wa tele matupu mea leanga I lo soifua. Ono le mea lai te whawhanga ia o I le aso me le aso. O lea ua tau mawhai fo I tala no atu le upo le atua matu wa lalo atu e whaitu atu oe. Sui lau ngana, wa ele, it's not for us, it's for you. Ele le imo oe molo a inga, o lai tanoa, sui lau tau tala, sui le mea ai e te whawhanga ina I lau tangata. Ina ia mawhai ona e maue oe le ola soifua malolo ina. O lai mana o le atua, e free ia pesa o loto o tātou wanganga. Lai mana o e mama, masa o loto o tātou wanganga. Mea nai whai mai Yesu o mai e amola wamo wa e mama ia. O lai mana o Yesu, e mamalo lo tātou a venga o tātou a lai whai matala tuspa ia. O lewa pui lona lau whaiva. Wa pui o ye lona nganga. Wa mafua ona sai ti o tātou nganga. Maola le soifua malolo ino o tātou nganga. Maola o tātou tangata leo langa whaamasino sino. Maolanga tustusi lima. Ona fo e mafua mai ono lai sai e le o sa o loto o tātou nganga. E mafua mai ono upure tātou tautalai. Right? Amen. Lona winga. E ese le tahua. O lesi vahenga. Think about what you talk about. Ma fau I mea te tala no iai. Fili oi I mea te tala no ai. E tele no tātou tau te tala. Ai tātou te le ma fau mua I mea o lo tātou tala no ai. E le mahasani al mato ainga sio to lua I te me te alu ai ye pe nia wo a faia mato tala noanga mato tala noa sometimes foi lele e pe a mata mai or tala I la fu I tala noanga na te iala I o tala noa to tala noanga na alu nga kala noanga ai te ua mau mai no ta vale fa longo tunga e se ala fa longa fa mai mato sio to lua te au han sa le tauna e faia le tala lea sa le tauna e tau tala whaapea, sa le tauna e whaapea, au toi whaia tala whaapea, wa matana o lai sao, ona iei taimi foi le tātou te tau te tala ai, tātou te leo, o nge e whaapea, o la unga ako no, o le fo tamu whaia, it's, pa, o le upo le atua, amen, tātou uma, amen, ma tala poro te le iei o, pa, tātou press on, be tātou, sui la tātou diet. Mena na e fo intau fo mai. O te mana o ia te oe e te mafau. I fai mamasani e te mafau I upu e te tala noa I mata upu e te tala noa ai. Fai e te lautu se muinga o se fai tionga. Fili oe po le ale me te tala noa ai. Po le afo le to ingata no wa tono o tātou whare ngā ruenga o a tātou wō ia mataimi o tātou sio manga e afo no le mea e so se ko inga maka upu e karango ai e whai aku lau kala o nginga e alu me ia wō e uman kou karango I laka pi e profesa uma wō ko o mai le porokiki e porokiki uma wō ko o mai le kusupa ia e kusupa ia uma wō pe o fiolo fo ie e masta uma kangaka so se maka upu e ke alu iai karango uma kangaka ai e mafau mua I le tala te tala no ai ia tina e ai ia benefiti oe o ia te o le mele te tau ne fili a upu tala no pe te fili le tala noanga e te loa e benefiti ai oe benefiti tanga to lai whaalongo ia te oe
I'll say that again. E tau tala I upu e te iloa umai fonga e benefiti oe, wha malosia oe, maua ele mea o ngā oe, toi maua ele mea o ngā istangata. Ia wā o tala noanga e a fwino le mea, e vein fo ilele, upu whātau wa ama upu nā, laua wōn mai tātou o tuspa ia. Amen. O lesi vaenga pito isi do na tāua lau whai o tua I le fiafile nei. O le seed times and harvest, po o le taimi o le afo, o le lulu o le saito, ma le taimi e sele ai. E se le tāua I tutono tuspa ia, o laua umai le amatangana mai e le atua, ia le principle of sowing and reaping. Po o le lulu ma sele na au mai la vele tu ile amatanga o le fofoanga. E a fo no le me e ye le taimi e lulu ai. E ye le taimi e sele ai. E ye le taimi e lulu ai, e le taimi e sele o le principle. E le taimi e le fa pe to nei le kamako, ai fua mai tai au ia pe fua mai ni le fiafi. Right? E yei le taimi e toto ai, e yei le taimi e sele ai, e loa le tāua o le principle lea. O le mea nai tano el tuspa ia matala noa I le whaifa atoanga. I le taimi e lulu ai, a o fo ilana e lulu le, a wone e resi. A fei te lulu le kamato, tomato. A fei te lulu le tomato, e mua mai lava le tomato. A lulu inga le potato, e moa mai le patato. O le alama le mea te luluina. O le mea le nai tua sele mai. I le wha pe te luluina le patato. E moa mai e le tamato. Lei, o le mea lava te lulu, o le mea le nai te tua sele mai. E iai le taimi e te lulu ai. E iai le taimi e te sele ai. E le o mawhai o na tātou wa ai tino atu I a tātou upu. E tātou te le o wa ai atu I tātou upu. In the spiritual realm, o tātou upu o le seed. A fwere na whameritala tuspa ia na whanau I tātou from the seed of the word. So words, it's a seed. O upu ia tātou te tau te tala, it's a seed. Lono winga, e toto. I toto no Ioane tolu, ono tolu. John 6:63, I think. Na efa meritala Yesu o upu o te tautala tuai o anganga. They are spirit and life. Lono winga, e yei le ola o le anganga, o upu ia, o upu fo ila le tatu te tautala ai. E a whenore me meritala tupi o le otima le ola, o lo I le pule laulau whaiva, o tato upu la, e mawhai o na paia tato upu. Te iloa le eima se si, a o na whaanoa noa se tangata, le mawhainga e laku kango I kongolongo loko, ka lo whai le loko si kenge. Ia sorry woi loa. E le wha pe a whaanoa noa lo tolua, nga e kangola I kongolongo loko, ka lo whai. Wow, yeah, sorry, baby. Ele koe whaia. Sorry, wa maua fo ia. Ele mawhainga e kanga ko kongo se loto se tangata. But words, o upu, e mawhai o na o pe paile upu, I to tonu o le loto o le tangata, ma le anganga o le tangata, se va aile I le te leo le afianga o lea. E mawhai o na o le upu I le loto o le tangata, o na afia ato aila ia mātangia mai I le tino, ma tātou wa aia. So e te iloa I le. Le tā ua o tātou upu a. O se tasi o vaenga, a fwino le mea, ile mero tau tuai, ia tātou upu, I tutono le tusia Isaia. Amen. Tono le tusia Isaia lono ta upu e 5. Amen. Pero whai atu o upu, le taimi e lulu ai, ma le taimi e sele ai, to toa upu I le taimi nei, nefa matala tu spa ia, o se ua fiola umi, pui lau whaiva. Ai sea, to toa nei, ai te sele le lumanai. Now is a time to, never too late. Whamela tala tu spa ia I le whai upu e se fulu, ma sulta se mai. A wae pei ona to toa ifo o le ua, ma le kiona mai le langi, ai le toi foi atu I ai. Ai peitai e whaasusu ina ai le lau ele, mafua mai ai, ma totongo mai ai.
e tupu mai ei saito i le lulu saito, ma mea e ai i le ua ai. E whaapea fo i la upu, e alu watu ai i lo umutu, e le fo i mai fua i a te au. Ai peitai e whaia le mea o te loto i ai, e manuia fo i le mea o te au wina atu ai. Amen. Hallelujah. O lai fo i mai le tala le atua e pei o lea, o le uai. En wa e ma whaasu ia maola i fo ai, le taimi o le toto, ma le taimi o le sele-selenga. O na foi mai no le tala le tuspa ia, e whaapenala na upu, fo mai au wina atu, e le fo i fua atu, e fo i atu ma lea, ma le fua. E alu atu ma le fua. Amen. So se, e whamei te tala le atu e whaapena, o upu ia tātou te tau tala ai, a whai e te tau tala ina le upu le atua, a tala noa le atua pe whetalai le atua i lana upu. Ona tupu la ia. Ona o le principle, ia po le au wala le na whaia i le atua, o le me to to e ola. It's a principle. Mea fo na whamai e te lulu, ona e sele la ia, e te fōai, ona tau i la ia, you sow, you reap. O le a lava le mea te ruru e te sele, a whaile te lulu ina, le fua le kamako, e te sele mara kamako. Whapena foi, a whai te lulu ina upu o le oti, e te le sele ina se manuia. E le whape te lulu ina lea mi o leanga ma upu leanga, a e sele ina mai ni wha manuianga ma le sosia o le atua. Amen. No. E le whaapena, o le principle, o le alava le mea te toto, o le mea le nae te toea, sele. E iai le teimi e tea, a e tautala i le ola, e te sele fo i le ola. A sui le upu e te tautala ai, sui a toa lava lo taunu unga, sui lo wolanga, sui uma mea uma. Amen. Sui a toa lava a, e whaingo fie, pe a whaia, e lo whaingo fie pe a ona, you know, ona sui upa tātou te tautala ai, ia o te, whaingo fie ina whapea, a tau whaingo fie le principle, a whai, e te tautala i le mativa, ma le vai, ma le mai teimi uma. O lona winga, o le fua mai, po le mele la a fua mai, e fua mai e tusa ma le itu ai ngā fatu na e toto. O le a lava le me fua mai, e fua mai e tusa ma le fatu na e toto. A whaina e toto ina le mativa, e ala i upo te tautala ai, na e toto ina le a, e toto ina le oti, mai ma upuna e lafo. O le ale me fua mai, e fua mai e tusa ma le fatu na e toto ina. Ai a whai na e toto ina le ola o wha manuianga le atua, ma e toto ina le upu o le ola, o le wha malolonga, o e malolo i ona wha lava, o e saoloto, lona promisia le atua, o umana wha saoloto ina i tātou, o e o le tangata fau, o e mangalo i le toto i Yesu, o le te tautala i le ola, you know, our God will supply all of our needs, o mea lava o le te tautala i wha manuianga le atua. O le a lava le fua e te toto ina nei, e te sele fo i la lea, le fua o le fatu lena e toto. Fo mai la ia, e te ai i fua o lau mutu. O le fua o lau mutu, e te tausami ai. O le mea le nai alai ono o tala noa, i le tā ua tele, o upu tātou te tau te tala ai. O le a o whaai uina le tātou, blokalame. E ala uia confession ia pola uia tau tinonga fo i lele o te tango ue whai moa ia ma kemi o kai au ia pole te mi fole o tango whai tau tino le upo le atua speak life te leo fiongo pa ia le atua me whai ana tango oi whai tau tinonga le fiongo pa ia le atua hala o tango mai sina whai ta inga pe whina e au mai le fiongo pa ia le atua ia mai tango tau tino i lunga ia te oi amen. So tango let me put this on the screen, right? Amen. Right there. Upor tu spa ia tātou te tau tino le upore atua, ia ma whaapeona tātou tau te talai. No, this are all scripture, o awhiong pa ia le atua. Pa, nao nisi o vahenga nei, o le tele o vahenga o le awhiong pa ia le atua. Ma whaina e tango tau tino,
tato whaatitainga. Amen. Why don't we, agree with me? Me tato te le, tau tino ile upo le atua over, speak the word of God over ourselves. Amen. Why, ile ma whaifona tupu pēr tato le whaatitaia. I'll copy and paste this on confession, or confession is confessing our sin. We just confess the word of God, speaking the same thing. Pole upo le atua. Upo tu spa ia le fo ifu atu. Amen. Just repeat after me, or just read. Pe te tango lava o e tautino. I agree and declare by faith. Let's do this by faith. Amen. Proverbs 18, 20, 21. It says, a man's stomach shall be satisfied from the fruits of his mouth. From the produce of his lips, he shall be filled. Life are in the power of my tongue. I love it. I will eat its fruits. Amen. Hallelujah. I agree and declare by faith. 2 Corinthians 4:13. I have the same spirit of faith. According to what is written, I believe and therefore speak. Amen. Ya tato woe e afo. Leo tato ta donu, le mele tato te tau talai. Amen. I agree and declare, I am redeemed from the curse of the law. I agree and declare, I am redeemed from the curse of the law. I agree and declare, you restore back my health and heal all my wounds. Amen. By his stripes, I am healed. I am more than a conqueror through him who loved me. My body is the holy temple of God. Amen. I agree and declare, I am hard pressed on every side, yet not crushed. I am perplexed, but not in despair, persecuted, but not forsaken, struck down, but not destroyed. I can do all things through Christ who strengthens me. My Jesus is the light of the world, and I have the light of life. Amen. I am a new creation in Christ Jesus. I am the righteousness of God in Christ Jesus. Amen. Te lo of your pa iale atua is for you to declare over yourself. Pe te tautino ina le upo le atua. Amen. Te tonu Philippians. I agree and declare that my God shall supply all my needs according to his riches in glory by Christ Jesus. Amen. Hallelujah. Ephesians 1:3. Blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed me with every spiritual blessings in the heavenly places in Christ. Amen. All of my debts will be reduced and eliminated. Amen. Speak that by faith. These are all the promises. Po onisi nei o afionga le atua. Ao ona e tautinoina ia maletele lavo vahenga. Afionga pa ia le atua. He will supply all of our needs according to his riches in Christ Jesus. I am healed by his stripe. I am healed. I am blessed. Amen. For me na te ino o le meo lea. O lo iei le vau mua. Amen. O le tangata manuia. Speak the word of God over yourself. Speak life. Amen. Alai for the taeao. Confess the word of God. Alai for the taeao. Te talo i le atua. O te maua le malosi mai le atua. O te whaia inga luenga umo le ne yaso. Amen. Tau tala i le ola yaso uma. Sui peno whai atu. A sui le upu e te tau tala iai. Ua sui fo i lea. I le mea alu i lo wolanga po ua sui a fo i lo wolanga. Just change the diet. Sui le mea ai wha lea nganga. Fumai tala tu spa ia. E te ai I fua o lo ngutu. Lono winga. Sui le upu e te tau tala ai. Ona sui la I o lo wola wha lea nganga. Ma sui a to lo wolanga. Ma maua I oil manuia. To tō nei pe ona whai mai le tala tu spa ia le upu o le atua na te awina atu. O le upu e to tō. E to e fu atu. Fa pe na fu e tato upu a tato tala noi le upu le atua pe tato te tau tala ngia le upu le atua le upu le ola. E le ima se upu le oti I afo I polo misi le atua. Ele o folo folanga le atua o le ola. Mea naifa matatu spa ia watu ina atu le ola ma le oti a te auto. Fo mai la ia fili le ola. Ta watu ia te oi batu le mea lefa mai tala le atua. Fili le ola. Ele o fai mai e moni e o oe fai le fili nga. Pe te tautala I le ola po le oti.
Ala fa mer tala le tua. San, tau tala i le ola. Asia, ele o mana o le atua, e ui o oe whaia le la foi, le whai unga. A ele o mana o le atua te whitwhiria le oti asia, because God loves you. E alofa le atua ia te oi, ma o nai mana o le atua, e sui le upu e te tautala ai. Amen. Whamanuia le atua ia te o tou. I'll copy and paste ia se tasi fo o tātou fo ino mea ia tātou confession nai lunga ia mo tātou umai te halai fo o tae au ia pe whai fo o esa confession pe tangolava o e whai me le fiongo pa ia le atua e wha malo si ai oi. Amen. Amen. Hallelujah. Tātou te talo i le tua le mātou te mā, whaafetai i lau upo si toi wha manatu, ia wha peono mātou whanga, ia pe sui foi upu mātou te tau te tala ai i le aso me le aso, e suia ai o mātou, mea ai ina ia mauolo mātou wola soifua malo lo ina, whaaleanganga. Awani o mātou tau tala i le to i lalo, pe tau tala i le oti, a ia mātou tau tala i le ola, a wā o le ola, o loo i o mātou laulau whaivatama, o loo i ei fo i le mātou tau nuunga, a wā o le ua pui pui i lona laulau whaiva, ua pui pui o ia i lona nganga, tama ia po ua tausia e ia lona nganga, ia ua e tā ua fo i lau fionga, o le pui pui lona laulau whaiva, ua pui pui o ia mai pua pua ngā, tama se i efe soani mai, ia e a o mai, a o ai mai ma whaatonu mai a te i mātou, e upu mātou te tau te talai, ma le mālosi o lau mana, e suia mātou upu o mātou tau tinonga tama, wha manuia la ua fio, i le lau whanau, ia masio mātou, no umalawa tama mai lātou o mafuta mai, wha manuia i o lātou ainga, wha fo i le vi inga i la ua fio, ono suafa manu malo o Yesu Keriso, wo ole mavala au tuai nei, amene ma amene. Hallelujah. Vi ia le tua, guys, whaamanuia le tua, whaafetai i le tua le nei awanoa, mawhaina tātou tala noa ai, e ma tātou whaasoi foi, i le tāhu o tātou upu peo no whaiatu, it's a principle. Ole, tutusa le principle o laulau whaiva, ma le principle of faith, tutusa le lei. Te ia o le fina ngalo umo le atua, e le mawhai ona separate le faith from the confession po le upu tātou tau tala ilo na winga. He te tau ona ave i ai le tātou whaataua i upu tātou te tau tala ai. Tātou tau te tala ma le fuafua, tau te tala ma le mawhauwhau. Amen. Mawhauwhau mua ai le ila foa tātou upu. Amen. Ia e whapea fo iona e fili e conversation ia ma tala noanga aua le lakua le kalangoanga, you know, join i kalangoanga kusalava po a me le kalangoai e lakua ma e minko iai ha ai e fili ina me te tautala isea fo me tala tuspa ia o laua e pui i lo wanganga wa e a tausia lo wanganga wa e pui o e mai puapuanga whamanuia le tua ia te oe sa mua la tātou toi whailoai